Hello, TUNI KUKI channel vejos na bon win liam na hikit no win koi to bang hichi channel subscribe nai lo hon subscribe anaki bol win lang akoma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun iti pha na hong ke upload jong le video hong ke upload tha jo si na vet jing thei a hi TUNI hi Burma Boi Na hin sei ki no hitin 17 April 2021 a hi in TUNI a jong hi Burma Boi Na hin sei deu a hi in a hin la TUNI a hi MIPHA thi na jong hin sei deu chule military ho tilehen ming online terrorist ho thi na jong chu hin sei kit deu a hi ngi chu aban ban cha hin sei hitin ama sapena MIPHA hon ming online chapang ho cha dan dei lo je in mun choma ku ahong ke patila anaki jot bangowin tun zan he apatna cho ki jot na lam le na hong pot do win lam le na ki jot na ho chu anazom ki tawe ti jong chu akimu in ma sapena chu sagain reason langa jong hi kale ti namun langa hi mi tampin ta chu ki jot na ananei ki novin chule tu chunga nakiman phat masa jani masa Thursday ni anakiman alam kayu protester lam kai ho khat anakiman ama jong chu nil ha do pi event ti a chu protest anabol kit novin a hi chule mandalaya jong hi university hon jong road march cho anabol kit novin lam le na haung pot do ovin kum tha a hi to thlona masanga anamolim sa ho student ho chu jana chule silent program ho jong anamang veti jong chu ichlai news akona mu hin mandalay mama arapura kiti na langa jong hi ki jot na sata omin numei henlang pasal hi henlang mong ho hi jong le hi chwa hi ki jot na a hi apang so ke veti a jong chu news akona mu hi in chule mandalay veng langa ki jot ho hin traditional van ho akivan novin aban le government tha welcome na chule kum tha welcome na ho jong program ananei veti a jong chu news a kona chu mu ai kitnin hichi mandalay si hilovin dawai kiti capital tani thari kiti region langa jong hi mi asangin hita chu traditional van hokivana new year to hlona chu lampi a hi dictatorship dailo vetsa na kizot na jong ananei ki nove ativin chule sagain region moniwa kiti na langa jong hi mi tampin candle hal pumin hiti chun candle ki dop pumin lamlen ho anazot novin banner kang ho a jong hi color sana thu azit novin heta chu akichoyin lamlen jot na ho jong hi anei veti a jong chu mu a hi kinin yangona jong hi para medical university ho jong hin mip hichi ming online ho chadan doilo vet sa na a chu ama ho university campus maya hi lekha slogan jat chom kiji ho choin hiti chun lampi panga chu atau ve ti a jong chu news a kona mu a hiki ne tunia chu ming online chapang ho hin mi 23,047 prisoner ho chu hado na anane win hichiwa hi mi tampi analhado win foreigner ho jong mi jale somthum le sagi ajawe ti a jong chu phone do na ananei ki novin a hi hichi wa hi mi tampi alhado wangwin jan ha a jong chu mi leader izat ham khat kimat bekit na hi in hi cho hi event wa hi le politics a hi in ama ho hin tu chana mi amat momong hi tam a hi ta in hi cho alha zolo je wa chu ni ding ho api zolo phat wai alha do wa tu chunga a target no hi a hi le akiphin ho la a alam kai len deu ho a hi lo le party choma ko na a leader ho hi mat ding hi chi aniau cha ki man ho hi I macha a hi poiti dan dewa chu a hin hla so a hi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi kit news khatna ki mu kit na a chu hi chiwa hi new year to hlona hi
มี23,184ฮิจโฮฮิลาโดดิงา minister hoi anaki team a hi win a hin la tu chunga hi hichi sanga hlom zo a hin hla do veti a chong chu demna ananei ki novin a hi tu ni chun wangset ta in film director Christina chi kiti ama hi apasal to hin apasal pa jong hi actor a hi in a partner pa hi actor Jin chi kiti amani hi tuni achu Bangkok zone dinga airport international airport na agachi honen a hi le hichi airport na chu report CID report dungjuya chu milham ho wana ki van sepei ho hi ahungovin amani jong hi anaman kit tawi ti a jong chu news a kona mu a hi kit ne tu a hi news report dungjuya chu jungta force ho hin gari ho mangcha a party jat chom choma leader hi hanlang anti regime ho leader hi hanlang protester leader ho hi jong le hita chu mun chom choma hi gari ho mangcha a hi somni som thum hi ki tolwa alam kai ho hi aban banin ama ho ina chu galut nun aga kai do tho jeng veti a jong chu witness a ko na chu mu a hi hin la lungsit ta khat mogok kitina Mandalay region na pasal khat hita spay hon akichat manova open fire an bol vaile milham ho khat akap kha akeng alang ni a bonga hita cho akhut na hung wa in chan hung wa lut khat hi chipa hi lungsit om le zengin ama hi i khat na jong cho FB group ma jong cho ka koin hi chi chu athu ne het lo mai theu a hi in hi ja chu hi chiwa hi kan sai a hi in mogok Mandalay region na ke boina ama chu se pai hon akeng lang ni a hi anaka bo pi a hi ti jong chu hi chlaya YouTube ma hi a hil chet na kan pi in chule Kachin state gamlang ga sai kit lehen Kachin state langa Mophon kiti village koma air force ho Myanmar air force compound a jong hi bom na sata in anapo in hichiwahi artillery ti chu bom len ho hi in ni cho hu tampi ahung ki kap lut nin aban le in ho izan ham khat jong ACA ti a jong chu akisein a hin la mi athiwang hichlaya hi akiseido okit poi tu hin jan hi a sagain region langa mi gup lang anatha naw chu detail dewin hin seilew hen hichi Thursday ni a mi anakithat news a kona ki mudung zuya choin sei huitin mi gup lang athi in chule mi somni lang hi tu chan hin aki holmon na lai ti a jong chu protester ho chun news ho hinga het sa na anabolvin a hi hichi mi gup lang ke kap ton mi gup lang anathi na hi a hi le hichi thilso hi a hi le kani township ma thilso a hi in aban le hichiwa hi agam sunga kani town sunga hunglut ding ho hi protester ho hin lampi a block ngova police hon mi a check to banga ho ama hon jong gari ho he a check jiu a hi in aji chu mi pi hola a jong hi CID chi ming online chapang ho jong hi zaw a hi win he ji a chu civil ho jong hin ching thei ta alam kai dom dom ama ho kita san dom dom ho hi lampi a check post a bolwa gari ong hlei ho jo se check a bol jiu a hi in ama hon a seina wa chu hichiwa kani township ma jong hi gari ahung hlai lut go in hi chu kana check wa hi le ama ho chun check ding a phal povin nasata in hi ta chu gari ha tolen an tolvin aban le anung langa chu gari military truck ho khu som le lilang ahung ke tolin thakhat in ahung chom hlavin mi pi hichiwa check post a zo se le protester akom la a akiphin ato ho chu nahi ta chu open fire an bol jeng vaile hichwa chu mi tampi thilo a hi ti a jong chu a seiwin chule mi somni mang ho jong hi ama ho hita azam che la
ka awa jong chu akap li wa amawain gu thima akipo mang dan dewa chu report pepa chun ana sei kinin chule hi chi hi ta hung boi lai ta chu mi pi ho jong hin homemade thal ho ti chu ki siam thu thal ho go phel ho jong chu aki koi jingu a hi in hi cho cho alla do ovin na sata in anaki kap to vin chule punggit makhai jan nila lang punggit makhai lang jan change ya chu ki kap to danin news a ko na chu mu a hi kitnin a hi chule hi chiwa athi ho chu a hi le tan sin kiti laisan en taminiat village ama ho veng ho hi a hiu ti a jong chu phone do na ananei ki novin a hi tu hin phan masalanga anamat nu sagain region langa protester ho leader anamat nu isei pau ama chungchang chu halkhat anasei be ke no hitin ama hi panda o moniwa kiti a jong ki he a hi in moniwa hola a jong hi ama hi leader a hi in ama hin analam kaya protest a hi ta cho an chi jiu a hi in a hin la ama hola a jong hi mi phalo danin a savin hi chi video wang hi ka hin upload nai po in enjoy lang le ke on lang le hin upload kit deu hin tin group ma chu ama ho hin motorcycle ho a khu gari ne ho a khu protest a bol wa hi ta cho protest bol na a le le na wa hi civil mi dan dewa ichi ming online chapang ho hi gari civil gari ho a khu hung hlei wa direct nga ama gari ama to na pen cho ata jing a hi in a hin tatnin aban le ama cho amat pe yo he ti a jong chu report na ko na news a ko na chu mu a hi in ama hi iga bat nai le tu a video ichi video ama salanga isei ma bangwa chu tu chunga hi a leader cha he atup mu a hi ta in milham ho ni ta cho amo tu mu hilovin a leader a ki phin la a group la a hi koi leader a pangham ti ho hi kholchil na ane wa cid tampi a ha so vai chewa ko na chu ama hin information amu dung jui wa he amat mat jiang a hi in tu a jong chu protest na a jong chu mi tampi hi ta chu gari a hlei ama jong he alai langa hlei hi ama sang langa hlei hi poi a video dung juya chu anung langa alai la a khol hlei hi in a hin la gari hi ta chu kang ong hleia ama gari a hung thun ta chu khat na ama gari hi a bo thu jeng a hi in ni chiwa chu a bo thu phat no wa hi ama gari chu ki tang dena ama jong hi jam do theilowa anamat no a hi in hi chiwa ama aloi pha khanin a seina a chu garin an ta zowa jong hi ama hin hlai do dinga go in hita cho akenga aga alhayai le sepei khat hin asang khola aman denin aban le gun point ti chu thala he thal to asu to a na zama le ka kap ding na hi eti a chu amat no a hi ti a jong chu asein amana seibe na a chu ichi sepei ho hi mi mana hong a hi povin a thi ham a hi lo le a hing ham hi jong le alien ho hi alam kai ho hi mat te ding a hi ti thupi nei dana hi hungu a hi ti a jong chu ana sei kinin ama kimat na chunga hi protester mi tampin lung oilo na anevin aji chu hi chi to banga lam kai ina bola hi chi chan hi ki hlunga hi chilai la a mi phalo khat ana wang hi aphamol he eti a jong chu demna ananevin hi chiwa anakiman panda kitipa hi a hi le kumsom ni le gu mi a hi in kowai mio niang kiti a hi in ama hin motorbike na alhai wa protest a bol jiwa ai lo la chang le kenga hi protest ana bol jiw a hi in chule ama hi a danger kit na khat chu muslim hi kit na hi muslim a hi za chu muslim ho anasu gen theidan ho jong chu I het deu ka ta sanin rohingya ho jong chu muslim a hi win I chan ham khatna chu hi chi ming online chapang ho hin ana eng bol wa asu se no to ai no a hal pe o to neta chu burma gama ko na jong ana no do a hi in
tu a amat pau jong hi a leader pau jong hi muslim hi kit na lai a hi alim kan ta do ho jong hi nam vet na vai le chun namu deu ka ta sanin abula chu I macha ti lo a hi in a hin la tu a mi pi ho attention na penu alungim na penu chu a hi le ha vo a vo wa vo li mai theu a hi ti a hi mi pi ho hin gin mo na sata nei win aji chu ama masanga jong hi leader izat ham khat hi anakimana ama hi sepei ho custody a hi thi jong mi tampi hi tai je a chu ama jong hi hi ming online chapang ho hin vo vintin aha vo bi se waile thidinga jong chu to a hi gin mona na sata nei wa abana chu ama hi muslim family aga hi kit na hi le mi pi ho hin ha bol chi in te ti jong chu na sata a gin mona anei win chule phamo asal he jeng win a hi chule niu so hin anu aga ki mu pi na wa hi anu hin kacha hi chapang cha a hi apat na imacha susi a pang a hi imacha a susi po in chule mi a thilgu ti ho jong hi a bol poi ti a jong chu ana sei ke nin chule anu hin tauna jong aman pi ki nin hi anu hin thu a sei zowa hi tauna anei pi in a chapa hi dama ahung ki le kit na dingin tauna na sata en jong anei ti a jong chu ana sevin aman a tauna a sei na khat chu a hi le may Allah blessing upon him ti a jong chu pathinin ana pi jing ta hen ti a jong chu anu hin tauna anei pi ti a jong chu ana sei kit no vin a hi to a hi ming online chapang hon Kachin state capital langa journalist ho anamat na ana sei kit no hitin Kachin state na jong he journalist thum anamat be kit no vin tu hapta sungsi si a chu amat ho hi a hi le azi kiti 22 age 20 kum somni le ni a hi in aban le Christopher kum somni le thummi a hi in khat hi a hi le mayo yet pan kiti 22 years ama jong hi anaman kit novin ama ho thum hi anamat no a hi chule hi chiba akhonei ho sengmei kitivin anasaina chu a hi le hichi Christopher hi ama sapena amanovin aban le hita chu vo kita vo wa koi hama ki thopi ho chu ado vai le ama hin asei do dan a hi in hichi a chu hichi aji ki tipa jong hi nan coding a hi hichlai mun ma a hi 6:30 PM ma na coding a hi ti a chu an ko sa win ama jong chu anamat ki no aban le nichiba might pan hi a hi le chun April 14 ni a chu a ina ga chi a agamat dano wa chu ana sei kinin a hi ga he theding a chu masanga jong hichi journalist ti ta lova media ho mi izat ham khat jong he anabone ti a jong chu ina sei a hi in a license ho jong a cancel pi wa Myanmar gam sunga news channel thupi ta ho jong chu ama ho langa panglo ho jo se hi anabon pi wa hi in tu chana hi journalist ki man ho jong hi mi som sagi la khat lang athing tai ti a jong chu United Nation dungjui report dungjui a chu mu a hi in chule hichiwa hi mi som ne le sagi lang ho hi article 505 dungjui a chu charge a bol khomova ama ho jong hi hita chu jela he akoi denu a hi ti a jong chu news a kona chu mu a hi kit ne tu hin terrorist ming online chapang ho thina ana sei ki tautin ama ho thina hi iga sei yai le chun Kachin state ti lova he a thina dang omji po in aji chu tu chunga hi KIA ho hi panna sata la wa hi ta in KIA ho hin pan ta panga hita chu ming online chapang ho hi ani changa he atha yang wa hi ta in ama hon warning anapi ojong chu imacha tong khalo ho civil kiphin ho chu imalo hi win ti a chu warning anapi wa hi in a hin la ani a hi a protester ho jong hi ta hi a thi jenga hi le KIA ho jong hin
i macha na asa na nei po ve i macha ni gel po ve ti a chu amao hin phu anala ajiu a hi in hi je a chu tu chunga jong hi Kachin state langa hi nasata a ki kap to na amuna hi hi tu chungai mun khat si sa ki kap to a hi ta po win mun choma hi ki kap to na ana a hi tai hi chi ki kap to na hi Friday ni nilha langa patna chu ki pan a hi ta in a hin la tu jingka achana chu athip po ve ti a jong chu news a ko na mu a hi in hi chi ki kap to na a hi ming online chapang ho hin a ha jolel le danu a hi in is a chu reinforcement ho jong hi reinforce ti chu sepai dang ho jong chu ahung ki tol be jing ve apung ka adana hi sepai ho hi ahung ki tol be ti a jong chu news report chun ana sei ke nen a hi chule hi chi ki boi na hi Friday ni nilha lang pungsagi la apatna chu KIA ho hin tatmado ho hi attack agabolu punglung voice area kitina a hi Kachin army ho hin hita chu tatmado ho hi aga no khumwa aga ka mobile hi chiwa jong hi mi tampi thi a ai ban le mi tampi jong hi kitong kha a chu report na ko na chu mu a hi kit ni KIA ho hin highway ita chu ambush anabolvin sumprabum kitina mun khatna highway a hi ambush anatova mi som thum lang ming online chapang hong ki zot ho cha naka win a hi le mi nga lang hi athi e chule mi tampi akitong kha eti a jong chu KIA officer pa chun news ho hinga het sa na anabol kin a hi chule KIA hon bom akam nawa hi security ho hungki tol lai ta hi in hi security ho gari khat hin an hlo kha in a hi le truck khat hi atal de jengin aban le mi thum amuna chu akap lu beke nu veti a jong chu news mu a hi in hi chi hi Friday ni nilha langa thilso a hi in pungkhat langa pungkhat 1 PM ti chu pungkhat a hi in pungkhat na thilso a hi in hi chiwa jong hi sepei ho mi tampi jong kitong kha ki na a hi chule mun khat ki na chu a hi le maimo township kiti na langa hi police ho check post a jong hi ki kap to na ana kitnin hi chiwa jong hi tatmado ho nasata in akitong kha ki no veti a jong chu report mu a hi kit chule KIA officer in asei bena a chu hi chi ki kap to na a hi sipei mi thum akimanin chule adang ho hi anazam do veti a jong chu news ho chu het sa na ananei ki nin abana news ho hin a khonei ho khat an thu do na ananei ki novin a hi le hi chi a khonei hon report anapi dongjui wa chu punga jingka lang punga apana nil jingka lang mama punggit minute somli ti chu Friday ni jingka punga apana Saturday punggit minute somli jingka chana hi kikap to hi chule ichiwa khomi ho khatnin news ho hinga anasaidan chu ahi le Thursday ni jingka punga apana kikap to wa Friday ni jingka punggit minute somli chan anakikap to veti a jong chu news report ho hinga chu het sa na anapikit nin chule amana saibe na a chu hichi KIA leader ho hin villager ho het sa masat novin koi macha na pot do lo deu a hi lo ko naung na che lo deu gama jong koi macha na wa lo deu a hi aji chu hichlai mon hi attack hong ke bolding a hi in is a chu na ki to kha theu a hi ti a jong chu warning in pema save ti a jong chu gam nei ho chun ana sei ki novin hi chi warning api zo wa mi zo se hi in sunga umpe ta wa hi chi KIA ho hin panala wa police ho outpost tat ma do ho kem ho chu hi ta chu anakap jiu a hi ti a jong chu a sei ki nin aban le KIA leader pan hi chi ki kap to na a ming online chapang ho athimo mong hi za waltan te ti a jong chu phone do na ananei ki nin a hi cho ki boina ji a hi tu chana hi ming online in Kachin state le San state sunga hi achapang ho hi mi zat ham khat a hin sol lut be be in chule masanga
KIA in kem anala pi ozong chu tu chana hi anungla zonai poveti azong chu news a kona mu a hikit ne Myanmar gam sunga February tarik khat ku ahung ki patna hi tu chana civilian thi ho mong hi AAPP dungzuya chu Thursday ni chana chu jasagi le somni lagu ahi tai ti a jong chu phone do na anane win hi chi Thursday ni chana report na hi in ahin la Fridays le Saturday tu jan hi le tu ni a thi ho chu ichiwa hi kisim khom nai lo ahi aban le tu chana mi ki man ho hi ahi le sang li le som thum le li ahi ahling tai ti a jong chu AAPP a ko na mu ahi kit ne tu chana hi mun choma ki phin ho hin NUG government ho hi lem na le kum tha lem na nasata in amuna amanguvin chule dictatorship dailona a hi muntina hi akizot jingna lai veti jong chu iga het theiding wa China akan sei hintin tuni Myanmar chungchang ena sei theu hi chi chan chu hintin itiam khatna news o atha ahung ki mu ket nai le hi chi aphat dungjuya chu announce in ball kit deu aban le innovate bomb kit deu hi ti jong chu kan sei the hintin hi chan chu tuni video adinga hitante ka ke pa e